Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dire reading ya rena ya bekeke. Ke general reading, ga se weekly prediction. It's just a reading. Gomme reading e, some of the things di ka bolela le wena, some di ka se bolele le wena, goba go ka ba le like all of them di tla bolela le wena, goba mohlomong ebile lete ya tšona e ka no se bolele selo le wena. So o tla dependa go mangeloi. This time ke šomiša madaese. Ga se madaese ke a šomišang ka ditaoleng tšaka, ke no ba di extra dice tše le gore ke na le tšona. Ke setse ke nyako dira reading tša mohuto ke tseba re kgona go šomiša ona. Okay, ke cleansitše madaese a ka, ke boletše le mangeloi a ka, gomme ke le tshwaretše ditaba. Okay, sa pele ke rata go bolela ka wena. Ke rata go bolela ka wena pele. Okay, molaetša wa mathomo o ko hwetšago ke mabapi le mmele wa gago. Ba re hlwekiša mmele wa gago, o hlweke. Go ra gore ga ba bolela ka taba ya go hlweka ke ntse la gore o dire cleansing ya gago. And then go na le a proper cleansing e le gore maybe o ka ya ngakeng goba moprofeteng a o thuša ka yona, goba mohlomongwe a go fa dipheko goba whatever o e šomiša gore di waša nto ngwe le ngwe le gore a ka ba motho a e šomiša goba o rata gore ba e šomiše mo go wena, ba o fa yona, ba o fa di-instructions, ba o botsa rena o e šomiše jang. So go bohlokwa gore o followe di-instructions tšewe, o phethe ka mokgwa e le gore ba re phetha ka gona, e le go cleansa mmele wa gago. Ga re cleanse mmele fela, a kere re cleansa le spirit sa rena. Mmele o na le part tše 4. Ya mathomo ke the physical part, e le go nama yeki le marapo. The second one ke spiritual part, spiritual body, ke spirit sa rena. Ya boraro ke our mental body, mo e leng gore e amana le di-thoughts, menagano ya rena, di-intuition, jwalo le jwalo. A kere lo tše le gore maybe di ka go ga ise cleansed e ka cause lo tša tshwana le di-stress, go ba le fear, o phela o tšhogile, and then go phela o kwatile, o fela pelo, ke yona the mental body. And then ra ba le the soul, our soul. Sorry basho. Soul ke yone le gore e tla go thuša gore o tsene ka kgoro ya legodimo. Mohlang o tloga mo lefaseng leki o tlhokofala, mmele o šala re o boloka, spirit le soul di tšwa mo mmeleng, gomme di tla sepela ge e le gore bo phela ka tsela maleba, ka tsela e le gore the divine power, the divine light o thaba ka gona, le mangelo a ba thaba ka gona, le badimo ba gago. Then go ra gore go se no tloga mo lefaseng leki, spirit sa gago ge se sepela, mangelo a gago, badimo ba gago, bokoko le boragolo, your family members ba ile ba se ba tlhokofetše ba ile gore they are on the light, o mongwe wa bona goba ba babedi goba go feta mowe ba tla ba go tlhakanetša ka gore wena o tla ba spirit se tla ba sa tse gore na santse se lebe kae, gomme bona ba tla ba tlo go tlhakanetša ba go tšea ba go iša dikgorong tša bona. Ba tlo kgwetše le gore go na le ka mokgwa le gore bo sa phele gabotse ka gona, mohlomongwe o dirile dibi tše dintšhi, o bolaya batho, o dirang go dira eng, kore o dirile dišiša, goba mohlomongwe bo o šomiša like dihlare ka tsela e wrong, o di šomišetša godimo ga batho ba bangwe go gobatša batho ba bangwe jwalo le jwalo. Then ke mo e le gore dibi tša re ke dibi tšeuwe, goba mohlomongwe o tlhokofale le ntho la gore o tlhokofala ga bohloko, o a bolawa, and then batho ba ba go bolayang, mohlomongwe le setopo sa go a se hwetša ka le gore something wa kgwetša le gore o bolaiwa ga bohloko. And then ke mo e leng gore o tlo kgwetša le gore spirit sela sa gago a se kgone gore se ye mo santse se ye gona, se sa le attached, kore se sa belaela, se nyaka go bona ba re keng justice e diragala, se nyaka go bona batho ba ile gore ba bolaile mmele owe ba tshwariwa, ba otliwa jwalo le jwalo, goba mohlomongwe maybe spirit se tloga mo mmeleng e le gore wena kore o sa belaela something, kore o sa le attached to something. Kudu batho ba ile gore ba na le ditšhelete ba humile too much, motho ane kgwetše le gore ga a tlhokofala o salela tšhelete tšela tša gage, o ba attached to this world ka boka la ditšhelete tšela, o nyaka ditšhelete tšela tša ena, unfortunately ka se kgone gore ga ya on the light a sepelele ditšhelete a kgonagale. So motho mso spirit sa gantšhi se ka kgona go ya into the light, o need a serious prayer le kore
di-procedure tse itseng tse le re tshwanetse re di dire gore a kgone go ya into the light. And then o mongwe o tlhokofetse a tsebe gore yena o tlhokofetse, spirit se santse se tsebe gore sona se tlhokofetse se kgone go ya into the light. So ke yona dilo tse re nago le tsona ka kry-a types of bodies tse re nago le tsona. And then ga o phela ka tsela maleba re direlang ke ntse la gore ge ke phela ga botse ke sa dire dibe ka kweša bothang botlhoko ka dira eng ke dira ntho la gore ge ke tloga mo lefaseng ke kgone go ya into the light. Ge ba re hele ba bolela ka yona the spiritual realm mo e le gore kgwetse le gore ke legae la di-spirit tse e le gore they're just roaming around, they are not into the light. Spirit se santse se into the light, and then se le into the light se kgona go fela se tla keno se visita di-descendants tša sona, se tla se tlo ba protector, se tla se tlo ba guide, se tla se ba tlišetša di-advices, se ba bontšha ditsela, se tliša di-blessings jwalo le jwalo. So but then a roaming spirit cannot do those things, ka se kgone go dira lotso kare ke spirit se le ra se se robala gabotse se sa lla se sa belaela something. Ke yona hell enewe ka gore on the spiritual realm gana mo o tlo kgwetša le di-demons le tšona di-spirit tša ona they're just roaming spirits, go ra ke spirit se le ra se se robale. That's why re phela ka tsela maleba. So ga ba bolela ka cleansing mo ke ntela gore o tlo phela ka tsela maleba, and then wa cleansa spirit sa go kgafetša go yang ngakeng goba moprofeteng o dira cleansing ga re cleanse mmele fela for bathakati ba seke ba re foša. Re dira gona gore mmele wa rena e be tempele ya manyolo a rena, e be tempele ya modimo, e be tempele ya badimo ba rena ba di-ancestors tša rena, ka gore ba ka se kgone go tla tempeleng e le gore ga se e hlweke, tempele e santse e hlweke gore ba kgone go fela ba etla ba tliša melaetša goba ba tliša tsona di-protection. Okay, go bolela ka taba ya cleansing mo go wena. And then ya bobedi ke leba go manyeloi a gago, badimo ba gago, yo ancestors a ke ba bitšeng di-ancestors. Ke tlo le botša reason why ke sa re badimo ke no re di-ancestors. Okay, ke tlo dira video ya gona. Okay, di-ancestors tša gago go na le ba e le gore ba gaufi le wena, go na le ba e le gore ga ba gaufi le wena, ba kgole, it's like they're moving away from you, it's like a se ba thabe. Ge ba se ba thabe ba reng ba bolela ka taba ya polelo between wena le bona, o kgwetše ntse la gore a nko bolela le bona goba o tša nako o sa bolele le bona, goba le le gore bolela le bona but o na le tše le gore ga o nape o dimension go bolela le bona. Okay, and then ge re leba go molaetša wa bobedi ke tlo bolela ka your ancestors, di-ancestors tša gago. Okay, your ancestor guides ke ba e le gore ba mo kganyeng, ke ba e le gore ke tlo go botša molaetša wa bona. Ge ke lebelela ke bona ba le kgole le wena, ke bona go sena kganya ka ra bophelo ba gago, ga ba o tlišetše kganya, ba re a gona kganya ka ra bophelo ba gago. Okay, go sena kganya obviously o tla ba leng, go tla ba le darkness, go ra go na le dark energy around you. So that is why ba tla bolela ka taba cleansing, like I've said go na le cleansing e o e dirago, o ka e dira mo ngakeng goba moprofeteng e le gore o ka e dira let's say once a year goba every 6 months if o thuše ka moprofeta, goba every 3 months or 4 months. And then wa ba le cleansing e le gore o ka e dira ka mo gae ka mo lapeng, wa tsa gore you've done your proper cleansing. Then wa ba cleansing e le gore o ka e dira ka mo gae o ke dira yona mo e le o tla ba šomiša letšwa tshwane le diwašo, o tla ba šomiša letšwa tshwane le matswai kgafetša goba o kgopela yona ngaka ya gago, a kere o dirile cleansing e le gore santse last on your body for the whole year. But a kere o tlo tsebe gore batho ba bošego ga ba robale, batho ba bereka 24 hours, whether ke bošego whether ke mosegare, batho ba le ba go loya ba bereka 24 hours. O kgwetše le lekgotla la batho, maybe ke ba 20 or ba 50 or ba 100, and maybe la se group ye tee ke di-group a kere nampile ba gare batho ba ka mehla ba tlhakana ba rera ka wena, ba plana ka wena, nagana menagano e 50 e discussa ka wena every day, wena ga o tsebe, wena o dutše fase o relaxitše. So le ge e le gore o e dirile that cleansing e le ya go tlo tšea the whole year mo mmeleng wa gago, but go bohlokwa mohlomong mo ibokane kgopela ngakene e o thušitšego goba yona moprofeta o thušitšego a go fedile. Ge e le moprofeta wele o ka no kry-a letšwa tshwane diwašo a kere, and then wa tsa gore o tla šomiša tšona. Ge e le ngaka o ka kry-a tšona diwašo, and ebile o ka nna wa kgopela gape gore a o fe some extra herbs a kere tše le gore o ka fela o di šomiša ka mokgwa e le gore o tla o laetša gore okay o ka fela o di šomiša so, then wa tseba gore o safe, o bolokegile. Okay, so go na le cleansing le gore o tlo no fela o ntse o fela o e dira kgafetša, and then cleansing yekin e cleansa mmele wa gago, your spiritual body, I mean your physical body, sorry, ya fetša. Wa dira le cleansing e le gore e ka cleansa your spiritual body mo e le gore o se ka kgotša o ba le di-spiritual attacks, demonic attacks, jwalo le jwalo.
okay. And then ba bolela ka taba ya go bolela le bona, and then o tlo no ba o ntse o tswela pele o bolela le manyolo a gago. O ka no ba bolela le bona but wa kgotse le gore o bolela le bona ka re environment le gore e tletse ka lefifi. So ya ba ntho ela gore le go bolela le bona everyday o rapela o phatlha everyday, but then molaetsa gago a e fitlhe mo santse e fitlhe gona because a gona kganya mo e leng gona o ne o tshwana le go sa dire selo. Instead ya gore wena lo tse di bolelago di fitlhe go your ancestors goba go manyelo a gago ga di fitlhe, batho ba le ba ka ntle ba kgona go dikwa kore wena ka motlha o ntse o rapela dithapelo tsela a di fitlhe le godimong. Di ya kae di kwa ke bomang ke manaba a gago ga ba tliša lefifi ka moraga ga bophelo ba gago ba tliša le di-monitoring spirits akere tsone le tse e leng gore ka metlha go bolela di ka re di theleditše di-reporter back ba re ba theleditše thapelo tša gago then ba go etsa pele ba kwa re okay today o kgopela di-blessings o kgopela tšhelete o rona bothata ba tšhelete o kgopela tšhelete okay ba nama ba block nini okay o ba botsa ka 1 2 3 4 5 o na le o plana go dira business e itseng a re blockeng a se ka ba leka e dira business eo then o sasa o tlo re ke a rapela but a ona ntho e lokang molato keng bothata keng a gona kganya ka ra bophelo ba gago a gona kganya ka ra lapa la gago o ka se bolele badimo poleke le gore ga e ga botse e tletse ka lefifi o ka sepele wa ikwata maka kwa ntle kwa jarateng mole o phasa gona ka metlha wa ya o phasa gana mola mole e leng gore go na le lefifi batho ba ka ntle bošego ba tla ba tsena ba lela ba ralokela gana mola wena o beileng badimo ba gago ba tšhela tlhare tša bona tša meleko wena o ya kua yo o bolela le badimo then o gare o gamola meleko ile ya bona e gare e tsena mo go wena go ntse o bolela le badimo ditaba tsela di fitlhe go badimo ba gago ditaba tsela di ya kae go manaba a gago ke ka tsela e le gore ba tlo go tšama fetse ile ba dirang ba thebula badimo ba gago ka gore ba kwa gore bile go ba bitša jwang ba kwa dirato tša bona ba kwa mabitso a gago ba kwa everything ka wena nampile ba kgona go thebula badimo ba gago. Okay, so nto kgole kore o tliše kganya ka ra bophelo ba gago and mo e le gore ke bona go na le a blockage mo e leng gore ke blockage ya badimo ga se ya manaba ke mo e le gore ka badimo ba le ga ba se gona automatically ba se gona gaufi le wena lebaka se gore ba bangwe ke ntela gore ba ngala ba sepela well ba bangwe ka no ba lebaka la gore ba ngala ba sepela mara ba bangwe a se gore ba ngala ba sepela lefifi lela la ba disturba ba palela ko tla ka gare ga bophelo ba gago ka baka la lefifi lela lapa le le gore ga le cleansiwe badimo thothela ba kgone go tsena mmele o le gore ga o cleansiwe badimo thothela ba kgone go tsena le ge o cleansitše mmele mara mo o dulang gona motse o sa cleansiwa o gopole gore wena o na le kganya mo go wena mara lapa le wena o dulang mo go lona o robalang mo go lona ka metlha ga lena kganya ba ka se kgone go tsena badimo ba ka se kgone go tsena so ya ba ntela gore ba palelwa ko go tsena ko tla gaufi le wena therefore ba palela le ko tliša di-blessings tsela ba di tshwere mara di palela ko gotla ga gona mo ba ka di tlišang ka baka la gore ba santse ba di tliše mo e le gore go na le kganya fela ga ona kganya go na le lefifi lela la ba disturba lefifi lela la ba koba automatically ene ya ba nthola gore ba ile gore ba ka tla ba decide gore no ke kgale re eme a ona ntho ya e dirago gona re boeleng morago ditšhelete re fela re mo fa re mo file mošomo goba re mo file business tšhelete ya tsena but yena ga nyake go ke cleansa ga nyake gore a eme a be gabotse mo mmeleng wa gage a cleansiwa a tloše sefifi ga nyake so a re sepeleng the minute ba ka decide go sepela go move away from wena then ke ntela gore ba dirang ga ba sepela ba sepele fela ba tšale di-blessings tša bona o tla tla o bona o e na le mathata a dikoloi koloi e thoma phela e thula koloi ya utswiwa koloi kry di-accident ga e le gore o na le yona o tla tla o bona o ba le bothata ka mo lapeng something sa ne diragala ka mo ntlong mohlomong wane o ba le mollo ore wa kgotse o thoma ba le bothata ba dilo tša one o senyega neng ke fridge ga e sa bereka neng tv bethile ke le gadima ga e sa bereka neng ke tlele e swele ga e sa bereka gore wena o thoma phela o replace jwale ande gore ke tlela gona ebile ga e tše nako wa re ka hot plate ga e tše nako 3 months 6 months e setse e senyegile lo tša tshwanetse phone di a timela goba di awa tša thubega or di wela ka metsing o thoma o losa tšhelete o tshwara tšhelete mara a o tse borena o e šomišitše go dirang di-receipt tsona wa di bona mara it's like o e wastile kore a kgone kušana go diragetseng o thoma ba le dikoloto tše dintšhi bile tša metsi bile tša metlhagase e thoma ba tše dintšhintšhi ga o sa kgona kušana go diragatšeng goba o thoma o tsena ka ra dikoloto o ntse o bona rona le dikoloto mara ona o kgotsa ebile o tsene o dirile sekoloto se sengwe gape godimo ka tšela o nago le tšona o palela ko patela dikoloto tšela di tša salary ka moka ye o šhelang ka yena after di-deductions e tša salary ka moka o kgotsa yone o thoma o ba le bothata ba go rekela bana dijo ga o sa kgona go reka dijo ka mogae go bothata either go yo reka dijo dikoloto tše dingwe ga o patele every month ko wena šimele ba o founela ba saka ditšhelete tša bona
ke bothata bo tla kopana le bona o ra gore tshwanetse o fixe taba tsa gago le mangelo a gago. Okay, and then ba sa joina pele ba sa bolela ka mabaka a tšhelete ba re tšhelete go na le tšhelete le gore e blokilwe, go na le ditšhelete le gore ga di tle mo go wena. Ye e both sides ke badimo ba le gore ga se ba thabe ge ba move away ga ba kgone go tliša di-blessings tsela ba di tshwere a se gore ba nyaka go ditliša ba nyaka go di tliša but ba palelwa akere and go ba le blockage e le gore ke blockage e le gore e tswa ka ntle e tliša ke manaba ba e le gore ba na le mona godimo ga gago. Ba buša ba re bona tšhelete tsona ba o file wena wa waster, wena o di šomiše goba ebile ga o di šomiše ka tsela ya maleba ka mo swantse o di šomiše ka gona. Okay, and then yone ke move on ke movela go di-enemies. Ge ke lebelela manaba ke a bona re manaba a se gore ba o kgona, a se gore ba o kgona kore mo ba bontšha badimo ba gore wena o ka defeata manaba a gago. Well bona ke ba bantši ke lekgotla goba ke makgotla mara wena go ratile o ka defeata manaba a gago. E no gore wena go na le tse o di dirago tse e leng gore automatically o bulela manaba ba tla ka rapholo ba gago. Wena ga o ke protecte o ke protecta ga e sa le ele ya cleansing fela a re dire cleansing ra fetša rana mara ra ke tseba ra re well we are protected. After cleansing o tlo lebelela le gore na wena o phela ka sebopego mang, o phela le bo mang. O ka se re tseba gore wena o dirile cleansing ya gago bone ba ntse o le gare o šhalane morago le batho bana ba le gore ke bona ba o fošang ka meleko. Let's say wa ba tseba batho ba gona ke batho ba le gore o phela le bona maybe some ke di-friends goba ke mogwere o ne o le gore o phela le yena ke ena o tlišitšang lefifi leuwe ke ena dira meleko ka rapholo ba gago maybe o itira intentionally goba maybe ba mo romela ga a tsebe le ena a ke cleanse ga a tsebe mara wa tseba gore ke ena mothoke but wena o sa le busy o sa šhalane le ena ka morago o tsebe gore le o ka ke cleansa o se ka ipotsa gore okay nampile ke tlo ba palela well o kano ke cleansa but a kgotse o sane dira dilo tse dingwe tse e leng gore ke diphošo tse e leng gore automatically di bulela batho bale ya ba nthola gore ke protecte e ba kgole from the enemies goba phela ka botlhale ka le gore o tlo phela le bona, phela le bona ka botlhale ka le bona a se ba dule fela ba discussa ka wena ba check-a tša bophelo ba gago tšatši ka tšatši gore a re phela le bona ka botlhale. Ba sa bolela ba sa re lekgotla ke le lentšhi ke le lentšhi bothata ke eng ba bolela taba ya mona goba e le gore ba very close to wena ba e leng gore witchcraft mo go bona ka wena it's personal and then ba bangwe ga se taba tša mona ba re batho ba ge ba dutše mmogo ba dutše lekgotla ba go lebeletše ba bolela ka wena go na le ba e leng gore ba re wena o bohlale ba re wena o bohlale you are intelligent o bohlale o plana dilo tša gago you can think you can make things happen go ratile. Ya bobedi ba bangwe ba re wena wa ipona wa ikgantšha maybe ga o phele le bona batho bake and ba lekile ka mokgwa mentši gore ba ka o tlwaela mara ba kgwetse le gore ga o tlwaelege ba duma gore ba ka ba gaufi le ene ba ka tla ka lapeng ba batle ba o etele ga ba o etela a se ba o etela fela ba nyaka o tliša dilo tša bona maybe ba trya but nako nngwe ba palelwa ka ka la gore ga o close to bona then ba feletša ba re wa ipona o itira motho o nana re ke ena ntwa mang and then go ga ba lebelele gore ba bolela ka mabaka tšhelete ba re wena o na le tšhelete o na le mahlatse a mantši ga ba bolela ka tšhelete e ka ba tšhelete gore e gona ka nnete o na le yona goba ba lebeletše dithuto tša gago mme ba lebeletše ntlo mme ba lebeletše koloi mme ba lebeletše salary goba bophelo bo e le gore wena wa bophela diaparo tšeo e le gore wena wa diapara ka nako ngwe ebile a se ba lebelele dilo tšeo ba lebeletše di-blessings tše e le gore di swantše di tle ka rapholo ba gago a se di hle di tla di sa etla goba already di swantše di tle but ba dirang ba di thibela. Okay ga ba bolela badimo ba re tše ka moka tše ke lebaka la mona o godimo ga di-blessings ba bangwe ke ba e le gore ba ka ba rata go šomiša your spiritual gift goba ga e le gore a ona spiritual gift mara ba nyaka go šomiša your spirit goba your soul spirit sa se bohlokwa spirit sa se tletše ka kganya ye ntši kore se na le positive energy e ntši so ba nyaka go šomiša that positive energy gore ba kgone ba sepela ba ya go seleka ba dira dilo tše dimpe ba nyaka energy e itseng e le gore e vibratela mo godimo so ba dirang ba feletša ba e tla ba šomiša ya gago and ga ba šomiša energy ya gore gore ba dirang mo wena ba tlogela di-negative energies. And then when coming to like malwetši mo mmeleng
ba bolela ka e ka ba pain ya ka mo teng ka mo ke mo ile gore nako nngwe no kgotse le gore o no kwa teng e na le go loma ya loma mara ga e bereke go bona o fela ba le di-pain ka mogare ka mo teng ka moke e ka ba di-pain tša madi a ile gore a ditšhila wa mohlomongwe a tlhakane le sefifi se se itseng, and then e ka ba pain e le gore maybe kgotse le gore maybe go na le something se le gore o se jele either physically o ija o ke bona e le mosegare o ija goba o se jele mo ditorong, spiritually o ješitšwe mo ditorong. Yela mosegare ke ntela gore either someone o tšhetše something wena o fitlha wa tša dijo tšela wa ja ya ba di na le moleko ka mogare, moleko le gore o dula ka mo teng ka moke, and then yela ya nthwela spiritually ke nthwela gore o kgotse le gore ba go fa dijo bošego o robetše ba o ješa spiritually o fela o lora o ija ke yona ntho e le gore e causa this thing kore e tliša sefifi ka ra bophelo ba gago. So go na le ntho e le gore ga e gabotse mo mmeleng wa gago, and then ke ntho e le gore o swantse o e fixele newe dipeni tšeo tšane o tla di sepela goba tsona ditlhabi tša madi goba ebile ntho e go baketse dišo ka mo teng ka mo ke gotse o ena le sort of segalaka e le ntho e le gore e dirilwe ka bomo e dirile ke manaba a gago. And then ba sa tswela pele badimo ba ba bolela ka di-creative ideas ba re di-creative ideas di tswalelegile ya ba ntwela gore recently ga o sa lora ka dilo tša tshwana le di-business mangwele a ba sa kgona go bontšha tsona mo ditorong gore okay dia business e so dira so goba mohlomongwe ebile le wena ga o sa daydreama ka tsona di-business ga o sa visualizer di-business kore o bone motho e le gore o bo ena le di-creative ideas o kgona gore wa tsa o ka re nka dira ntho e so o ka re nka ngwala buka ka 1 2 3 4 5 but yes o boletse dilo tšeo ba o di bone dilo tšeo di tlile mo go wena ka intuition goba di-visions goba ka mokgwa di tlileng ka gona ba through thoughts di tliša ka mangwele ya gago but ga se nkwa tša any action go dira dilo tšeuwe ebile ga o sa nagana ka tsona ge e le gore bo plana gore ke tlo dira ntho e so ke tla e thoma neneng then ga ane jalo ga o sa nagana ka dilo tšeuwe o tlogetše goba le o ka nagana ka yena ga o sana maatla a o dira dilo tšeuwe either o phela o postpone or o ne o se dire total then go ra go na le bothata ka ra bophelo ba gago. Okay, and then ba buša ba re ke botšišitše gore ge e le gore go na le ntho e le gore o plana go e dira either ntho e go tletše ka mo monanong wa gago today goba gana mo since beke e thoma goba o na le dikgwedi o nana ka this thing maybe e ka ba something to do with a business o thoma business e itseng goba go extenda business ya gago goba e ka ba something to do with your work go applyela mebereko jalo le jalo goba something to do with your personal life o na le tšone go di phethang tše le gore di amana le bophelo ba gago goba le tše le gore di amana le di-relationships go na le ntho e le gore o nyaka go e dira o plana go e dira ba re this is not the right time ga ba bolela ba re this is not the right time ga ba re gore o seke wa e dira yona o sa tlo e dira but e seng gane jalo gore o seka e thoma gane jalo so swantse o se dire kore sepela o fixe bophelo ba gago pele o ka thoma ka nthowe ka re ge e le gore ka ra bophelo ba gago go na le lefifi le le ntšhi then automatically le go ka thoma anything it won't be successful e tlo ba a flop wa kgotela gore o wastile ditšhelete o wastile nako o wastile le yona creative idea yela o wastile energy ya gago positive energy ya gago ka o ka la gore go bo wena letšo santse di fixe pele before o ka thoma that thing. So ke fetša gana mo ke yona reading ya rena gomme re tla kopana gape letšatšing la go sasa ke a leboga.